Kamere za spoznaju lica su davno već pokačene po Beogradu i šire. Ove nadzorne kamere imamo zahvaljujući velikoj darežljivosti našeg budućeg hegemona Kine. Te kamere mogu da detektuju ko ste, šta ste, vašu etničnost i rasu, pol, kako se osjećate, vašu temperaturu, vaš hod, političku orijentaciju, da li vrištite, da li ste kinuli, prdnuli itd. I to je svuda oko vas, sve više. Sve više tehnologije rade na biometričnim osnovama. Telefona touch, otključavanje automobila pogledom, gepek nogom. Sve ovo se najviše razvija pomoću industrije telefona, automobila i socijalnih mreža. A i pomoću drugih načina. Ali to nije sve. Sem što se uvode termalni senzori u sve nadzorne kamere, stižu još bolji, mnogo bolji špijuni u tim malim plastičnim sovicama. A verujte mi, stižu do vaših najbližih prodavnica i drogerijama. Jer se podaci i kamere za spoznaju lica širi po marketima i većim biznisima, sve više radi većih profita i sigurnosti prodajnih mesta, radnika, kupaca i sl. Kao i osmatranje navika i potražnje kupaca. Gledam u tebe, uši shopping centar. Pošto će ova pandemija sigurno još potrajati, naši vladari su skontali da je teže spoznati lica ako svi nose maske. Te sljedeća tehnologija za nadzor stupa na scenu. Laserska tehnologija. Laserska tehnologija koja vam skuplja kardio informacije. Ne vaše napredovanje u teretani, ne, već laseri sa spoznajom srca. Preko laserske tehnologije razvijene od naših dragih prijatelja u Pentagonu i FBI-u, uskoro se uvode laserski senzori za srce. Kao što svaki čovjek ima specifičan otisak prsta, lica i oka, tako i srce je posebno kod svakog čoveka. Lice može da se pokrije. Ponekad i nije tako lako raspoznati lice jednog čoveka od drugog, ali srce čovjek ne može da sakrije ili promeni. Te na taj način mogu uvek da prepoznaju koste. To znači da zapravo neće postojati način da se digitalni nadzor ikad izbegne u urbanim sredinama. Pa što bi, nema šta pošten čovjek da se brine od vlasti u Srbiji. Pentagon nas uverava da ne mogu još uvek da spoznaju o kojem je srcu reč iz svemira. Ali su dovoljno jakim laserom i to će doći na red, hvala Bogu. Za sad stručnjaci govore da laser može preko manje odeće spoznati srce na 200 metara i očekuje se brzo napredovanje dometa uz jače lasere. Ne mogu još uvek da spoznaju uvek preko zimske odeće, također mogu samo na mirnim metama koje stoje ili sede, ne u pokretu, da za 30 sekundi pokupe informacije. Ograničenja za sad postoje, pošto je tehnologija tek iznikla. Ali Svetski ekonomski forum već gura ovu ideju da se ovaj vid identifikacije pretvori u zvaničnu digitalnu identifikaciju. No, tek se zagrevamo za ludnicu i stiže Laza po svoje. Poštovani globalista Klaus Schwab je dodao još jednu sjajnu ideju za našu distopičnu cyberpunk budućnost. Čipovi, moždani čipovi za spoznaju raspoloženja i laserski skeneri na svim transportnim i javnim mestima. Sjajno! Ali to ćemo ostaviti za sljedeći video.